ka fa gomme ntle le go no senya sebaka jwale ka ge o tseba motheletše gore la bobedi le la bone re ba le tloutša baroka ka fa ke bola ka professor Moremi ngaka ya borena ya setšo go tswa gona ka fa le lefaseng la ga Matlala a Ramošebo Kgauswi le Letamo re a dišoga ba go rata dilo tše botse ba go di tseba ba tseba gore mmereko o rudi ya moridi ya mmereko o mongwe o mo botse kudu wa go tšwa diatla o mongwe ore a na le re ba diatla ka nako wa re mophoni nne a re mophoni kore a go ne gore a no dula no re ba bona ke ba theletša ke ba bogele gape ge selo se sa go fete go ra gore go ne nto nngwe ye o e bonang ka gare ga sona ebile wa e rata nto e go tenang ga o kgone go ba addicted go yona go ka te kry-a o le addicted go selo go ra gore wa se rata nnete pelo wa gago e no ba le lehufa la gore batho ge ba diatše botse pelo wa gago e ya rutha pelo wa gago e pompa madi moroka ke nna owe ke go rogile ka motlhakoring la ga ngwanešo babogedi ba rena a batheletše ba rena ba 96.3 FM batheletše ba rena ba audio streaming ya www mcrs co za ba na le rena ba re bogetše ba re theleditše prof maubane a ke go leboge ke bue ke go tame re leboga kudu ge re gahlane gape maubane a re leboge mogau wa modimo ka nnete ge o kgonne go ka re gahlantšha aga a ke dumediše magoši baruti ba porofeta mangaka ga borena ke dumediše batheeletši ba theeletšang radio ya ga borena motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago magagešo re re thobela re ne le balli ba ga borena ke ba ba fihlile ntle le go senya sebaka magagešo re ba fe nako e sa dumela ba se ka tle ba re ba ganne ka yona ke tse ke ba ga mamam ke ba ga mdau alright o tsamaya le mang na morodi ke lerato lena ka leina ke mang Grace ke Grace Mudau Mondawe o Mondawe ya Grace Thabela dumediša batheeletši le babogedi ke dumediše ke thome ka go dumediša bontate ka kapa le bo professor ba dirišane mmogo ka bona ke dumediše batheeletši ka moka mo balong gona a leboga Grace ke mama o ntshwarele mama ke re Grace kuo sesi nna ke mang lerato lerato dumediša batheeletši ngwanešo nna ke a dumediša batho ka moka batheeletši ka moka everyone le kae re gona le kae o dumediša everyone ya malome ka kapa ba fe melao ya kgašo ba nape ba tsebe le gore magagešo mo ke go ne di-video a kere malefo o ilokišitše le lena ka so mo re mafaratlhatlheng ge o bolela o tekwe gore o reng o bogetše ke lefase ka mokana ga lona bao ba kgonneng go tsena malome ka kapa ba fe melao ya kgašo a re a leboga bana bešo le gore go le ka re galana go lapitšentše kgolo a re a le amogela re a le dumediša ebile a re re go lena le ka sete tshole go ba go fihla mo ka baka la gore mo ke mo e le gore thušo e ba gona e ya khwetšagala melao ya sealemoya magagešo re gopela gore difounu di beng silent sa bobedi re gopela re se ke ra bitša maina a dingaka dikereke ba porofeta ka maina mo moyeng re se ke ra bitša maina a baagišane ba rena kapa ba maina a badudi ba mo re tšwago gona sa bobedi re gopela gore ge o ka fitlha mo e leng gore re tshwanetše re feletse go e ba le dingangišano re se ke ra tsenana ka ganong bagešo se sengwe gape re kgopela gore go arabiwe dipotšišo go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona se sengwe gape re kgopela nnete fela tafoleng bagešo e ka be e ješa dihlong e segiša e baba e le jwang re kgopela mo tafoleng gore re no tseba go no re tšatši le e leng gore
thušo ya lena e thoma go berekwa le kgoneng go thušega gabotse go ya ka nnete ye e le gore le kgonne go e bja tafoleng. Ga gone molato a ke leboge gomme ke tlo bapala setsopolwana ga ke tsona pele ke bapala setsopolwana se moroka gona le se o ratago a go se fetiša ka baka la gore ge ke fetša go bapala setsopolwana ke moka di tlogile. no ke nagana gore re ka tswela pele. re a leboga ba gešo ke tlo bapala setsopolwana fa ge ke fetša go bapala setsopolwana se ke moka le re feng ditaba ka baka la re go bola nnete ya mmankgwantedi ya kgokgo batho ka moka re tloga a re lapile melala ruri. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga amantšhwe felo le sealemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga Thobelang. e no re košana malome ka kapa ke bona o ka re bagalabe ba ba sa ria se seng mo. nkore ke di bjale diphookolo tšaka di sepela bjale ge di ya go nwa metsi. A se teng a sediba sa madi, sediba sa matshedišo, sediba a sa go hlatswa a dinyama, a sediba sa go fa a batho bophelo, a se teng a sediba. Re a leboga motheeletši wa Motse Community ya radio gona fa le go 96.3 IFM. Kgaetšedi yaka e no tsena ditabeng nke o re fe ditaba tša gago ka botlalo. Ke thome ke dumediše gape. Ke ngwaletše pitšeng tše kgolo gobane ke di theetša ka mehla le ka matšatši. Ke kwa gore di a thuša batho ba tla ba hwetša thušo. Ke ka mo le nna ke rileng ke tle le hono. Le nna ke tle ke tlo kgopela thušo. Ke na le mathata mantši ke gotše ke le ga ka gola gabotse. Ke gotše ke fokola ke ntše ke le sekolong. Gantši ke pala le ke go ngwala exam ya gare ga ngwaga. Mara ke no fela ke tswa ke phusha ke ya pele. Ka phusha ka ba ka fihla high school. E ntše le gore ke no ba lona le malwetši a ke tshwenya ke maoto e le hlogo. Nako ngwe maoto a la hlohlona a tswa dintho a ruruga. Go fihlela ga ke ilo palla ko go ngwala matric. Ke ngwala first paper ya Sepedi fela ya be go fedile. Ke tswetse pele ka ona mokgola ke bile le bana. Bana le bona ka hloka mahlatse a lenyalo. Ga ke re ke phopholetša ka mo wa lahla wa feta. Ke a phopholetša gape wa lahla wa feta ka no re fela Modimo
mohlomong ke thato ya gagwe ga ke tsebe gore go baneng. Go ile šile bana ka nyaka matogo sekgweng, ga gona taba ke togile ka bona re go dula makgweng ga gona mogola ke re ke nyake Stene sela ke se nyakile bana ba tla gae. Gare ga Stene sebenkele go sona ga senke go e ba bose ka ba ka fetša ke shiftile bana ke ba shiftela ka mo ke re mohlomong go tla ba le boroko ge ke le gona mo gaufi le bona bale ka bona re go a swana ga gona boroko. Malwetši a ka a tlile gape a teponagatša ka 2015 ge ke itlela gae sa ruri ka ipotsa gore mohlomong ke distance ke hlole ke eme mosegare ka ba distance ya go tla gae ya be sa le kgeno ba maoto a rurugile le a maka. Ke a leka go ya ka mo le ka mo, ke a leka go ya le ka mo le ka mo, ga ba kaone matšatšana le leng matšatši a thomile ga e se maoto a la ga a sakile ke tlhogo ke robetše fase. Then go ya ka 2022 ga ebane ke sa gopola gabotse ke bethilwe ke sefola ka mo right hand mo monwaneng wa bone. Ke katane bana ba katana gore mohlomong ka hwetša thuso ge ke re ke ba kaone 2023 ke ka June ga se July. Ka re ke ile sekgweng ke sepetše le bomme ba bang ga ke re ke ba šala morago ka be ke tshela letlalo la noga. Ga ke re jo ga ba etla ba tlo lebelela ga ba kry selo le bone ke nna fela. Ga ka lala ke robetše bošegong boo. Ke ile ga ke ile o tsoga ke re ke ya swanetše gore ke tsoge leoto la gana go gata fase. Ga ke ya go laeta ke le lebelela leto ka ga le phepholo le na le di-spot tše ntsho. Ga se ka tseba gore ka ba e le gore ke sona sela ke se boneng ko nageng go bakeng. Leoto le ga le kgono le sa gana go fola. Ga le ka re le a hlohlona bošego ke a tsoga ka dula. Then matšatši a go feta le gona ga ke sa re ke lebeletše gore leoto maybe a wa ka gore ke a gata-gata ga ke na taba. Ke thomile ka go tšwa dišo tše ding mo letsogong ya bo ka re ke setlapedi. Ga ke re ke setlapedi se a go di ba dintho di tšwa metsi di a gola. Ga ke sa re ke lebeletše mola letsogong di tlogile di dutše mo sefegeng. A mola ka bona re ba le gona gore re ba le ka nna go fedile ka re di a sepela di tle di be di šetše di tlo kopana mo sekgothing. Ga ke re jwale e tlo mpalla ke gane ga ke na selo mara e re ke eme ka maoto. Ke eme ka maoto ke sena selo ka no fihla ka ba fihla mo ke fihlang gona ka re batho ba Modimo ke hloka thuso mpona gore ke nna wa mohuta mang. Batho ba Modimo ba no ba le mogau ba bona gore ba ka dira jwang ya bo ka re go a okobala. Jwale go duleng ga ka bona re go ka se nkgole ka selo. Ga ke na bophelo ka gareng ga lelapa ga gona boroko le bana ga ba robale ga gona tšwela pele dilo ka moka di eme. Tšhelete ka gareng ga lelapa ga e dule. Ga o se re 100 ranta ga o e change le mo ileng gona ga o sa tseba. Ke lla sello se se tele bana le bona bana ba ke na le bana ba ifoka wa mathomo mogolo le a feta. Ka šetše ka bašimane ba babedi kgarebe ke ma-twins. Na le twin sister ya gagwe mara ga ba gona mo gae. Bana ba lla le bona mama re a bereka. Ga re kgone go direla ka mokgwa go tshwanetšeng gobane kgwedi ga e fela wa ntshe re ntšha 100 ranta ko bankeng ke moka go fedile ga re tsebe gore ga botse go diragalang. Mara mama ke big challenge e leng gore o tlo hwetša o ka re mohlomong ga re na taba le wena. Re na le taba le wena ga re tsebe le rena go diragalang ka rena. Then bana ba ka le bona o mogolo o tlwana le di-challenge ka mehla le ka matšatši mmerekong wa gagwe. Ga ba sa ba mo phara ka dilwana mo e leng gore le maobane bane ke ga mfounela after 12 midnight. A re mama a ke tsere o ka re o reila ba re ke dilumantšela tša bona kwa di-forklift. Then ga a ntša le mo forklifting mothuši wa tla ka pallet. O re ga ke ema ke re o a feta ga a feta o e bušitše mo go nna
ka re ga ke re ke a bika ya bešetse ya bempethile molomo jwale le o dira jwa ngwana a ka rawa ka re le gone ke last day ya ka ena chief ke tlo be ke boe ka Mantaga ke tswa go reporta mara ena no ra ke mmotse ke re kganthi wa o dira so a re mo sena be ke re ra bapala a re o ka se bapale le nna ke le mo godimo ga ntho e so go bapala ka kotsi putse ka ra gona taba ngwana ka go tla loka o monnyane le ena mo latelang le ena wa lla mama nna ke a bereka mara ke tsebe gore ke berekelang mama o nkomanya everyday re kgwedi ga e fela re kganthe ga botse ko patela kang di-society wa sa mpatele society go agana mama ga se ka bomo ga ke tsebe go diragalang then bana ba ka ba na le bothata ba re mo go nna mama re na le bothata ga botse re ke no go botsa nnete ya nnete ga nka thoma ka tla gae ga ke fihla morago mo ke leng kwa mmerekong wa ka go a shasharakana even le batho ka moka ga ke fihla ga ba sa ntebela the way ne ba ntebelela ka gona ga ke tsere maybe bothata bo tswa ka gae mama go ba go diragalang ga ke tsebe ko monnyane ga mpotsa go ke nagana gore ke se ka tlhoke e tla gae ke bone gore go diragalang ka re ngwana ka ga go kgonege gore o ka dula magweng ka baka la gore lelapa le na le bothata lelapa ngwana ka le a lokišiwa e ne bore ka re ga re kgone go reme ka maoto re lokiše ngwanaka lapa le a lokišwa mara fela ke a le kgopela gore kgotlelelang go tlo loka tshwanong ntate Moremi le ntate Kakapa a motsong ke dutseng ka gore ne ba motse fela ga senke ke o dire selo ne re ka nako ke tshwere ke letsogo bana ba ile ba kgopela mena mme o na nthuša gore a tla tlo swara jwale ba tla ba ko gore ngwaga o latelang se a boa gape bana ba ema ba phutha matsogo ba re ba na re sa tseba re direng ka re ditšhelete di a gana jwano mama this time ka ba re mama ema ka maoto re a mo theeletša ntate Moremi le bontate Kakapa re na le nnete gore mama o gaufi le bona ba o lla mohlomong ka bona re ka hwetša bophelo re ka hwetša tswela pele ka gareng ga lelapa bana ba borile metsi ka lapeng ga ke nwe metsi yale ba ile ba palela ko go installa motšhini ka baka la dirote then mošimane o mogolo a re taba ya gore ko ba bitša gape e re ke no reka motšhini nna ke tla nyaka motho a tla installa ga ganega motšhini o gona o dutše mara ga re kgone go nwa metsi ke gopola tšatši leng ke ba biditše bašimane mong gore a tla tlo re direla ra re ga re bula mola ra kry-a ditšhita dingaka tše ntšhi ka kudu tše ntšhi ngwanela ba thusala ga a tšhabile lona tšatši le o tšhaba go boa gape ka mo ga e se ditšhita dingaka go ne ba le dinoga tše re palelang ko go di bolaya ga re tse gore di felela kae ene le nna selfo ke na le problema gore ga ke dutse ke be le morithi wa yone ke bone o ka re ya feta ke gopola dinako nngwe re leka go na le mokhukhu ke bolela ka founu ga ke re ke eme mo monyako ke bolela le ngwana ausi wa ka ka e bona e sepela ka lesaete le la mokhukhu ga nke reng ke be re ro e bolaya le gore e feletše kae ga re tsebe until today ga ba le nngwe nako nngwe e le mosegare e be le Labone re ya dithapedišong ga ke re ke sa re ke dutse le gona ka ne bona e feta ka e šala morago mara ka make sure gore ke a e bolaya ka e khurumela ka sekotlelo ka re ke tla boa ke e bona ga ke boa ke be ke ne le lethwine la Lerato a nkhapha ga boa a re ga ke fihla mantši bona o re mama kgante bo se wa khurumela kwa bongwe re tlo boa o bona gore o dira jwang ke re be ke khurumetse o re a bona ke tsena mola a ke tsena mo gating ba fonyanela ka ga e wetse kwa ka ra wa ngwana ka ga gona taba go tseba modimo gore go diragalang na ke tsebe o mpone ga ke e khurumela ebile ke beeletša ka stena jwana ke ka mo ke re motse wa ka o hlakahlakane bana ba ka le bona ga ba bereke masetsana ba matogo ga bona go a gana manyalo a gana modimo ba blessa fela ka bana jwale ka nna
gante ga e se beng ke se emetse gore ke hlokile mahlatse a lenyalo le bona ba ska tla ba swana le nna be ke re go bona dilo tša bona di tla ba sepelela gabotse le nna ke tle ke kgone go te kgantšha ka bona ke be mme ka nnete fela ga go direge alright Mma. re dire so motswanyaka ne Mm. ke kwile o bolela taba ye nngwe mo ya noga Mm. o tshetse tlalo la noga ne Mm. loto la gago la boa la ba ga ba phepolo le lephepolo la ba le di-spot tše black tše black Mm. alright mmele wa gago wa boa wa tla wa tšwa ya ba ebile se fola before ya ya ba gwa latela seo sa noga okay ya then gwa tla gwa tswa dišo tše di leng mo alright Mm. gone jwale so o bolela le nna ke le ngaka moremi di le gona dilo tšeo mo mmeleng goba o bolela le nna so di šetše di fodile di kaone gone jwale dišo tšela mo ka ge ke hlalosa gore matšetši a fetileng ke ile ka ya ka bona gore go dula go ka se go ka re be ke sa kgone wa ema ka ema alright di sa le gona di sa le gona mara di kaone di kaone alright ke be ke enya ka gona moo mama o bontšha o phela boima ka ga gago o na le sesi wena papa go bosesi o kae ke tlhalositše ntate moremi gore be ke eta ke re ga ke thitšwa sa ruri ke moka ba ka toga ba kgopela difate a ba mpotša ba di kgopela wa ntse fela ke reporta gore gape e ntshetše ke moka nambile o sepetše o no sepele basadi ba swere boima bo bogolo kudu ge re tla gona mo tabeng ya gore basadi ba bantši ba šetše le bana ba bo papa ba se gona ke tlo go thuša mama re bone gore re ka dira eng fela ke nyaka re tsene ditabeng tša motse o leng ka mogare ga ona le mathata a o itemogelang ona ka mogare ga motse ola o itemogela eng goba mo gongwe a re fe sesi gannyane a re hlalosi re ko gore go tloga mo sesi yena a kwele mama a bolela yena a ka tlaleletša kae re gona le kae sesi nna mo nka tlaletšang ke taba ya mokgwa segagafi ka gore ke dula ke se lora gantši ene ke dula ke se lora ke se bolaya le ngwanako wa mathong re se bolae re se latlhele tlase mola setela ya letamong ke motorong wankere tore mo go nnang ka lešetse buile maybe ga 4 ga 5 le mafelelo ke se lora be nka re se godile segagabisi la dulang re se bolaya wena o bone segagabi fela nna ke se bona mo ditorong ke se bona gantši mo ditorong okay and mo ditorong ke se bolaya le ngwane wa kwa mathong always ra se bolaya mo torong nna le ngwane wa kwa mathong wena sesi ntle le segagabi a gone ye nngwe go tshwenyang yo nna kwa ga ke tshwenya ke bolepo gore nka tswa ka gate a thoma ke bola ke cover ke bolepo okay or ke tswe ka mojako a thoma ke tsena ka mojako ke cover ke bolepo kora ke tseba mo jarateng ke gone cover ke bolepo ke ra le mo maotong maybe ke apere skirt ke feel gore ke cover ke bolepo ke ntho e le gore a ntshwenya kwa ga ya bolepo okay re tla go thuša monna mabapi le tabeng ya bolepu bo go tshwenyang go ka no bona o le motho wa ka ke malepu tsebe gore go na le bothata mo godimo ga gago ya bangwe ba fela ba re bolepu bo sepelelana le taba ya ngwangwarego ya sedimo go ne se sengwe se sa sepeleng gabotse sa sedimo sa gago akere so nna go ya le ka mokgwa ke kwele mmago a bolela ka gona mmago o gogile boima ene gore boima bo a bo thome le hono ena re no gola vele e se motho wa gabotse ene le leboge mamago gore gare ga mathata ka mokana ga ona a e leng gore o gatlhane le ona mamago le na o ile a no kgetha go godiša bana ba gage go boima go godiša ngwana papa ga se gona
boloi bo e leng gore nkare bo šetše mama morago re tlo katana nabo, malwetši a šetšeng mama morago re tlo katana nabo ka gore mokgekolo a fole a be gabotse le tle le kgone gore lapa la gage le tsoge le be gabotse. Wa tseba se se mo bophelong ge re phela re phelela go tšwela pele, ge re phela re phelela go lakatsa go ba le tše di botse, ene ge di sa fihle mo maphelong a rena nambile re a gakanega. Re te kgwetša re le ka gare ga ditlaišego le dikgatelelo tše dintšhi tša monagano. So go ya le ka mokgwa ke kwa mama a bolela ka gona, lapa la mama le nyaka thušo ya go berekiwa, thušo ya gore lapa lela e be lapa le swane le malapa a mangwe. Taba ya mama ya bolwetši bo a neng le bona ba go sepela mo mmeleng re tlo mo thuša ka bona, and then a tla kgona go ka fola ba gabotse. Fela taba ya mama e tšwa kgole, motho ba kgona go mothebola ntše a sepela, ba mo tšeela dimpho, ba mmakela leswiswi, ba mmakela madimabe, ba mo hlolla gore mo a feta go gona batho ba mmolela gampe. Motho o kgona gore a tseba e le motho wa lethabo goba e le kgarebe botse, ba e dire gore ge e dula le masogana, lesogana ge le fetša go kwa gore kgarebela ya iphepela le kgopele ka maotong, and then le tšee mogau le selalaela motho no makala motho la setlhoa sa tla a ituletše mo a ituletšeng gona goba a gahlane le bo Mary le bo Maria le bo Vero kae wa ikwešiša. So e no ba bua le ngwanešo bophelo bo bo boima ka lebaka la gore a ke re bjale banna ba ba reng ke bo Donald le bona ba no tlogela batho ba batho ba sene molato wa ikwešiša. Wa ikwešiša, so re no ba re no e bea gore bophelo bo boima ga bo itla kae. So nna ka mokgwa ke kwa mama go a bolela ka gona, mama go ne kgatelelo monagano, mama go o tlaišitše ke dilo tše dintšhi mo bophelong, ene a gahlana le gore lapa la gabo le ne le mathata a ya go thoma lapa la gage a le thoma godimo ga mathata a e le gore le yena o ne le ona, wa ikwešiša. So ke nagana gore go no nyakega thušo. O na le bana modimo go šogofaditše ka masea makae mama? Be le 5 wa firstborn o ile a tlhokofala, then ke šetše ka 4 ke bašimane ba babedi ba ke ma-twins. All right. Monna o tlogetše ma-twins? A tlogetše, ya a tlogetše. ya fo malefo a ba loka kore banna ba tlogela ma-twins. ye Mohlomong ke nna ke beng ke se right a ke tsebe ntate Moremi a ke tsebe. re tla leka magorena, re tla leka re bone. E no ba go no re wa tseba ka mo lehlakoring la lerato kore go lla mahlakori a ka moka, go lla banna, go lla basadi, kore go no lliwa. Maubane ke eo. A ke go leboge Moroka, ke leboge kgaetšedi ya ka fa ditaba tša gage di bohloko man. Wa tseba lebaka la gore ke re ditaba tša gage di bohloko ke gore go ya ka mokgwa a hlalosang ka gona o ka re ga se nka no ba le bophelo bo bokaone. Ene ka tlhakoring la bomme go kweša bohloko man, ka gore ke phentše ke botša batho ba bang Moroka ke re bontši ba batho ba bomme ke batho ba gore ge ba ratana ba ratana, kore ga a ka no re lesogana le mokgopela tša marato a dumela, kore o tsebe gore motho o dumetše ka nnete. Ene bomme ba bantši ga se batho ba go ratana fela gore re tla reng bophelo bo a tsamaya. Ge a tsena ka gare ga relationship o tsena ebile a ne le maikemišetšo le ditumo tša gore jwale mo ke nna e se kgale kapa ka ngwaga o mongwe ke tla bona le nna ke nyetšwe ke swana le banna ba bangwe. Last ge ke bolela le yena mme mo founung ke mmotša ke re mma gore na wa tseba Moremi lenanego la pitšeng tše kgolo o le diretše batho ba go swana le lena, batho ba e leng gore maphelo a bona a dula a tlompia ka gare ga mathata
and then ga ba ne ditlogo tša gore motho a ka tsoga forogo a ra wa nkore ke e ngakeng kae ke e moporofeteng kae ke e kerekeng kae nke ke ye go hlola tša gore jwale ke gabotse gore o kgonne gore ngwalela thušo o tla e hwetša jwale mma gorena ditaba tša gago ga se ditaba tše e leng gore di opiša hlogo e no ra gore kore e no ba go no re o swanetše o kry-e thušo le bana ba gago le lapa la gago and then bo lerato le bona nke ba kgone go tekerela boto borose ba dietša nnete nke o be le bakgonyane nke o be le bakgonyane mma gore na le dingwetši and then bana ge ba bereka ba le makgoweng ba dule ba tseba gore re tlogetše mma gore na gae and then ge re kopana le mathata a gore ba le mmušo wa leswiswi ba re eta ka pele ba seke ba re a re tle gae ka mare ba re mo go wena ba re mama a re kopane kae ke moka re fetele somewhere o nyaka tša bophelo jale ya go setlega ya se solution Lerato ntate kaka o tsena sekolo ao o feditše ao zang ke fetša sekolo molato ao ga poka sege molato kore ke bja le ngwana ke sa le mnya and then ge o fetša go godiša ngwana a ke re tlhore ba bona ba bantšhi ba ba le bana mara ka morago a kry-a motho a tšwetše pele ka sekolo problem le gore next na bareke mošaledi gore tšhelete ya crèche and stuff okay so go ra gore go ya ka wena ngwana o go pallišitše go fitlhela ditoro tša gago nka no re ka mokgwa papa ge o kae papa wa ngwana wa mathomo o mo Stroloss le yena o tšere mogago ya banna sello se stable kore banna ba lla basadi ba lla kore re no lla alright mmagonna go na le dilo tše dingwe ba ka di dira wena batho ba go senyetša bophelo wa hwetša o sa kgone go ka ba le tšwelopele ntho ela ya tla ya feleletša e le gore ya aparela bana ba gago o nkwešiša bophelo ba gore o re go o e ba le lesea papage a le tlogele e ya direga še tšwela pele godimo ga bana ba gago matšatšing a bolekgono ke tše e leng gore re phela natšo ditukiše mmagonna a go loke wena ge go fetša go loka wena o tlo bona maphelo a bana ba gago a tlo fetoga ntho e go tswang e sepelang le mmele ke sesepedi ntho go na le lepanta la ka gare le la ka ntle so re swanetše gore re tle re nyake gore why o e ba ka tsela ye o leng ka yona and then mathata o gatlhaneng le ona a se a e leng gore mo bophelong a swanetše a gatlhane le bana ba gago a se se lena beng ke se buša seo ntate Moremi ke kwele o bolela polelong o gore ka nako o dira matric sa le o no ngwala first paper ya Sepedi ya ba moka ya ba gona go padile mmagonna mo bophelong ga re re go pallwa ra dula re a leka gape fela ge e le gore ka gare ga bophelo ba gago go na le lepheko le le beilweng re a le rapediša ebile re le phethela ditaelo gore le tloge gore re kgone go ba le tšwelopele bophelo bo o bophetšeng bo buile boima moši gore wa baba o kwa kua o retše go mollo seo se kweleng rena re kwa go re hlalosetša fela re kgona go kwa taba tša gago gore go bohloko ntho go kweša bohloko ke go gola le batho o maka le go sasa batho ba le go gola le bona ba e ba le tšwelopele wena o eme mo go teng bohloko fela a re modimo o go file tše ba bangwe ba seneng le tšona se ke se bolelang modimo o go file bana modimo o go file mathwintsi le ge bo papa go bona ba ka hlo ba sepetše le golle ba thieditše radio ba kwa gore re bolela ka bona
ba nyakega monna ga a tšhabele ruri le ge ba ka bua gone bua le batla ba go thuša ka mokgwa ba ka go thuša le ge e se poelano ya monna le mosadi go bohlokwa gore tata go ngwana a tšee maikarabelo godimo ga ngwana wa gage so Lerato re tlo go thuša ngwanešo re bone gore re ka dira eng ne re tlo katana ka mokgwa re ka kgonang ka gona sekolong o ka boela seke wa dumela gore batho ba go dire gore o palele ko go tsena sekolo tsena sekolo Lerato and then o nyamiše dira ngwana ga a bile gona o sa le monnyane o sana le nako Lerato ya gore o ka fetola bophelo o gopole gore bana ba gago Lerato ba lebeletše wena ene ba lebeletše gore wena o le mma go bona o tlo ba tlišetša diphetogo ge go e tla kae wa nkwešiša so o seke wa dumela gore monna gore o go tšhabetše nambile bophelo ba gago bonapo bo hlakahlakane loga leano Lerato le ka ngwanešo go tla mo ke go kgatha tema ye nngwe kgolo and then re tlo no re le wena a re tlo go jaja ka mathata o bile le ona go ba le ngwana o sa le monnyane no nnete re tlo no go lemoša gore motho o kgona go dira phoso and phoso motho o kgona go e phošolola e le o mogolo o nkwešiša le rena re le bomoremiso go ne le mo re rileng diphošo gona ra lemoga ge nako ntše ya pele and then ra nyaka leano la gore re phošolole mathata a rena wa nkwešiša kere so ka kgopelo re tla leka re bone gore re thuša bang fela le lena le dithuše ge ke re le lena le dithuše ke bolelela lebakeng la gore o se ka hwetša e le gore nna re bolaya ko go le phethela ditaelo and then lena le no dula le no re ye nngwe le nngwe e tla loka taelo e thuša motho ga a te thuša o nkwešiša e thuša motho ga a ema-ema se ka re o nyaka mmereko wa no phetha ditaelo wa se apply wa re mmereko o tlatla applya then re go thuše ba go bitše wa ikwešiša so mathata mama ga go nna ke a kwele re tla mo thuša ke nagana gore di kwagetše ke sa tsebe gore go ne ye nngwe gape gore re kgone go tsentšha balli ba le ba bobedi go ne ye nngwe mama go na le nngwe benke e lebetše a ke tsere ke mola go bo early September August ke motho o rata go tsoga frugo ke rile ke tsoga frugo ke rantologa jarata mo gardeneng ya ka mo ga ke re ke a lebelela mo tlase motlha go na le motlhara menku maotwanyana šia mose maotwa kgogo e epetšwe e lebeletšwe godimo ene na ke na dikgogo ga ke na dikgogo ka gaka re ka tla ba gore kgogo e epetšweng e lebeletšeng godimo e ra goreng e sa le ga ke no e ntšha ke jwang ke ke tšhweu ke tšhweu e epetšwe ka gagago ka gaka no dikgogo tše mama batho ba bantši ba di berekiša bošaedi ya dikgogo batho ba bantši ba di berekiša bošaedi ene a go bega botse gore o hwetše ka lapeng la gago o hwetša dikgogo tša semaka fela ka gore lapa le la re tlo loga leano la gore re kgopele modimo ditaelo a re fe re kgone go bona gore le bereka jwang re tla katana le lona re bone gore re ka dira eng ke leboga alright ya re ka tsentšha ba le ba bang maobane le re emele ka mola mama e le mosegara o ya mošomo e le marope e le mašobašoba ke bone ka nyana ela mankaganyane manyana ba lapa leso ke marope ka utlwa ka sekosel na se motswadi wa a le lebitlela morwalo o boima
Yellow Natsena, Amisha Namando, yeah. Jolly can hang a lot, and your lips flood fast. Ukula silo sam tariwa lili wisten akai. Bawaka, ivelga la palaka. Manu chilil betia ale kalishawa. Arela palaka. Kimarfe kimashuva shuva. Ijwale kanaga yorile pula. Nagigalelo masajwaka. Leta jwaka. motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 IF mamankgakganyane ka ankel mozondi a tere bja fela metsotsong e masomepedi fela go itšwela go ere a ya lesome ke gore 20 minutes after the hour 10 o'clock a re a leboga ka sona sebopego se moroka a šutate jwale ka molli wa bopedi o e le gore le yena o tlile mo pitšeng tša kgolo e le o mongwe ba imetšwego ba nago le mathata a e le gore ba bona gabotse ebile ba tloga ba na le tumelo le tshepo ya gore ba tla hwetša thušo mo lenanegong la pitšeng tša kgolo mo e le gore wena jwale ka ngaka a setšo o ba gona a ke no tla ka mo wena ka mo ko go fe sebaka se nke o motamiše o mo amogele semmušo le batheeletši ba e le gore a se kgale ba bulela sealemoya prof a ke leboge malome ka kapa therešo batheeletši ba e le go gona ba bulelago radio e ya gaborena re a letamiša le ka mafaratlhatlheng re a letamiša tata gorena re ya go tama o fihlile ke gona ka motse ka fa ke nna ngaka moremi ke malome ka kapa ke malefo mokgalabo ka mo re na le makua ka mo ke bona re thušanago mmereko le bona mo re go tsebiša gore go na le di-camera banna ba dira live stream ko Facebook gone jwale o lebeletše ke mang le mang dillo tša gago and then ke radio yeo theeditše ke mang le mang dillo tša gago ga di kwagale tate mogolo re di kwe re kgone go gofa maele re go nyakele thušo go ya le ka sello se o tla beng o tlile ka sona malome ka kapashu ga go amogele a go fe melao ya kgašo ke tse ke ba gamang Snow o right ntate Snow ya malome ka kapa a ke go leboge moroka a baga senong a re le amogele ebile re a le dumediša ka gare ga lena go la pitšeng tša kgolo ka gare ga mmogo go parra wa MCRS Media House melao ya kgašo re kgopela re founu e be silent fawe se sengwe gape a re no kgopela gore re seke ra bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng re seke a ra kwagala kudu-kudu re tloga re nyenyefatša ditumelo tša batho ba bangwe
se sengwe gape re gopela gore dipotšišo di arabiwe go ya ka mokgwa e leng gore di botšišwa ka gona. Se sengwe gape nnete fela pha tafoleng gore ka be ba e le bohloko e ješa dihlong a itšwelele e le nnete ka mokgwa e lego ka gona, gore mogala boa ga moremi a tla tseba gore na ga go thuša godimo a ga nnete ye feng e leng gore o tlabe o e tšweleditše mo pele ga gagwe. Se sengwe gape mongaka ya o ka re di feleletše moroka, o ka re di feleletše ga bone molato wa rra. Ke tlo bapala setsopolwana fa setsopolwana se ge o ka no kwa se thomile go bapala o be ready ge se ema o napo re fe ditaba. maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga thobela ka moka ka stationeng sa motsireo le batheletši kwa gae ka moka ke a letamo. Nna ke le senong data yo ke bo boteletšana, so ke ngwane e leng gore ka gae re bana ba bahlano, masogana a mane le kgaetšedi ke tee, so nna ke nna wa bohlano go ra gore ke wa mafelelo. So thata ka wa rena ka kwa lapeng bo thomile kore nna ke thomile go bona ga botse ka mahlo ge ke kopana le mosadi. Ke no re go kopana le mosadi ka thoma go bona mathata a lefase. Alright, ke be ke le motho e leng gore ke rata go dula le mokgekolo mmane, rata go mmotšiša dipotšišo tša kore phelo bja bona bja kgale bjo ba bophetšego ge re dutše re thabile. So mara mo potšišong tše ke bego ke fela ke mmotšiša tšona, ke be ke rata go mmotšiša potšišo e rego go a ye ka malapeng le re fana ka fane e one empa re sa tsena, mara re phela ka moka le banna bakwe, re gotše ka moka, re bolotše ka moka, le sekolong re tsena sekolo ka moka, until ebile ke tlo ya makgweng ke tlo kopana le mosadi ke tlo mo monyareletša kwa gae. So ya ba gore ganne go goroga ga ka le mosadi go tliša tseba lesebo dilo tše mpe tše e leng gore ga botse nna ke nagane gore go ba le mosadi ka ba e le gore batho ba bangwe ga ba rate. So ka 2023 ke be ke le motho e leng gore ke dula mo gae full time, ke šetše le mme ka gae, go a riega gore mosadi ka gore ke mo gae a tle le ena a tla le rena tše bana ba tle ba tsene sekolo kwa gae. Ba tlile le gare mathomong a ngwaga, so ka re ka March ba tla gae ngwana a ya sekolong ba mo amogela. Ke be ke le motho e leng gore ke be ke gamola ntate Moremi, ke gamola kore ke gamola e se go gannyane, and then phelo bja ka e no ba bja go no tsoga go e ba diphistopong go boemoga ba lleboga ka sokaneo nna le mokgotsi wa ka re tonela majilo re sa bone molato felo. Ge mosadi a tlile gae ke be ke sa kgone go ka dira dilo tšele ke bego ke diria le mokgotsi wa ka, cause ke hlompha mosadi e gore a se ka bona gore ga a se gona ke phela jwang. Bjale ga a šetše a dula go era gore ka mantšu a mangwe o tlo o bona ka gore ga a eta o tlo dula. Alright, mokgekolo la go šo re dutše April, May, June ga ra dula nako e telele ka moka kwa gae, ke ntše ke tagwa gona ka mokgwa o ke tagago ka gona. Re dula re qabana le mosadi ka baka la gore ke gašaka kudu. Alright, tšatši le lengwe la matšatši go na le monna mongwe wa gešo go ba rata go mfa di-piece-job, re ilo epa storage ka kwa go wena, re ilo faka di-pipe tša plumbing.
manolo a gešo mfe le 500 eo ke jere e tsena accounteng ya mosadi a e tšea ka moswane a ilo e ntšha ko boxa ko tshehlwaneng. Mosadi ele ke mo kgopetše gore a ntšhiele 100 rand mo godimo ga tšhelete ka mokana ga yona, a re ke tše di tsomegago mara nna ntšhiele 100 ranta ka gore le nna ke kolota motho tšhelete mašutša, ke be ke tšere mašutša go mosadi e mong. Okay, tlhakatlhakano ya ka e thomile lona tšatši leo, re tšwa kua re tlhoya gore tetišantsego re nwa majilantsego. Go na le mokgotsane mongwe wa ka ke a morela ke re ne mmata a re gae a re reke piri tše pedi le e gae. Mosadi ile a boa tshehlwaneng o tlo mfa tlipa ka moka ke tlo patala mašutše ka 40 ranta go tlo šala 60 ranta re tlo kgona go nwa thunya. Ke tlo le mokgotsi ele wa ka re ile gae re dutše e o ile le magalane mongwe wa ka mo lefteng o ile ena mo box. Batho bala ba buile ke ntše ke fela pelo ga ba boa ke šetše ke bua jwale ka nako eo. Tiragalo ya go diega moo go bolela nnete ntate ka kapa nna a ka bona selo. go diragetšeng ge ba go botša? O ka re mosadi o itše go boa ka nyaka tšhelete le ka gang, ene ka mokgwa mosadi a tlhalosago ka gona tšhelete o ba e swere esmanete ka mokgwa go mpona ka gona o hweditše gore monne o šetše a tagile, nka se monne tšhelete ya šetše leso ke tlota ke monne yona ka moswane o ngwalo monne a robala. Jale nna ka gapeletša gore tšhelete nna ke a nyaka. Okay, o ka re ka mokgwa go riegile gore ke feleletše ke tšea sa go tia ke rekediša mosadi e ka mokgwa ba tlhalosago ka gona, ke rekediša mosadi e ke re ke nyaka tšhelete ebile a sepela ya gago mamphogo wa ya bona. Okay, go tlogeng moo ka re mogoletši o nkgadile ka mokwa ka tsena ka ngokong ka robala sofong. Bošego o ka re o tlile ka kua mokgekolo ka gore ke gakanegile ka nako e ntate Moremi le ntate ka kapa go gakanega eno ba go gakanega goseng jwa Saterdag nto e riegile le Labohlano. Goseng jwa Saterdag tša di 8 July 2023 mosadi o phuthile peke o robetše le mamma ka kwa kamoreng ya ga mamma ngajile jwang o ya ga gago ka re ke be ke mo rekediša ka gona mo labong. Alright, ka moswane mosadi o tlile ka kwa kamoreng nkgwetša ke robetše ka re wena ka re o ya kae, a re nna ke a sepela ke ya gae if senong o nrata ka nnete o tseba mo o tlo go nkgwetša ke mosadi e. Ka re kotse mosadi yo bapala ka ba le kgopolo gore mosadi e ge nka tšea di-certificate tša bana ba ka sepele ka tšea certificate tša bana bala ka di uta ka fridšhing, fridge a e bereka ka di faka ka mo fridšhing. Okay, mosadi e le o ngajile fola o sepetše nametše taxi o boetše gago ke mokibelo wa ka nna jale ke sa swere ke papala setšele tša maabane le yona ntho e le dikologago mo godimo gago ke tšeana le motswala gape re boela kwa ga maabane kwa jwaleng a re le kwa jwaleng maagalane mongwe wa ka wa ka moraitheng wa ntshega re le kwa jwaleng o rona o stata o rakile mosadi ke rae mosadi e le kwa ka o tlo boa a ra ka mogolo o rile o ka gona ka se jalo o bolela le nna a mphaphata ka mmagetleng o statla wa bona ga a fetše o dia sowe wa tšhentšha gore a reng kwa gae re apeile jala jwa sepedi ga ge ene ka mo lapeng leng nna ke fiwe go tlhalefa re sa tsena ka mo lapeng leng mara tšatši leo o itše go mphaphata ke gapeleditše go tsena ka mo lapeng leo. Okay, ke tsene ka mo lapeng re ile re le kurutswana
di ile gore le kurupu re tsene re hweditse go ba jutse ba beile pakete ya jwala bja sepedi mo ba beile le half jack ya jwala. Okay, jwala bjole re nwele sego ka stee te ya ba gore mmane mong wa ka wa nkgweletša wa nkomanya wa mpitša go tsomang ka moo wa rasa wa bona ya tswa ebile wa nkomanya ya tshela terata ke ya ka mogae ebile ya bankgala ke kwešiše ke tswa gape ke a ngala ke boela kwa ga foroko kwa re nwago ntshego ga ke le koa ke a kwa jwale ka mo teng wa bilogana ka mo teng ga ebile ke no gore ke tlae ke a gae gapela ke a gae ke fitlha gae ke a patlama sofong gape sale ke patlama ntate ka kapa ke patlame moe ya re sontaga ke patlamme ya re mantaga ke patlame jwale ka mo teng go kwala e se o ka re mokolokotana wa bona lerotse le seaba go la butswa gabotse le lennyane like ga ke robetse so le banka ga ke phetogela ka thokwe le tsakamo ga ke ya ka thokore bjale gore ke no robala ke lebeletse godimo ya re mantaga bentse ke le gona ka mokgwa jale ke palala ko go tswa ke ya kwa ke phela go ntshego ka gore ka mo teng ga go raena so mokgekolo ke a mo tlhalosetša mokgekolo gape ka mo teng mane o ka re go na le mokolokotane a ke kwešiše ke kare ke jala bjalo bja batho ba re go nna ra okwe o ile o riang ka kwa ka re wa tse gore ka kwa gareng ke le nna mane makoko ke tsene ka kwa mara ntho e ntshentšheng ka kwa ke tsebe gore gabotse go tlile bjang gore ka re ke tseba ke na le mengwaga mekaka ke tseba gore ka mole ga re tsena ga re kwana. Okay, jwale mokgekolo ka gore šifa ke taba šiko ke rile okay re tlo di ya jwang a re ngwanaka ka ge o mpona le nna gone jwalo ga ke kgone go sepela ga ke kgone go ria selo and ka nnete mokgekolo modimo a sa kgone go sepela a sa kgone go ria selo o hwile mphapa maoto a kgone go ria selo kore a e sa le motho no ba motho ka gore o a kgone go bolela. Okay, ke re labobedi ntate ka kapa ntate morempe ke be kore ke sa kgone go ka robala bjala ka motho mang le mang mo ka re mokolokotano lo ka mo teng so ke be ke gapeletšega gore ke tšee mosamelo mogolo ke o thegiše mo hlogong tša mpete and then ke robale so gore a ke robetše so mokolokotano lo wa gomola ga nkwešiše la bobedi leo ke ke robetše ka more ya ke na le mafestera e thula e kakwe mo lefestereng le legolo go tla mosadi yo mongwe a ka robala ka boroko mosadi ga a fitlhe ka morago ka mo lefestereng gore go nna mpitše ka leina la bonnyane goreng o sa robe o thome ka gore o bonwelang jwala bjolo jwa gefu nkere ke go boditše mošakare ke tlo go hwetša ke šetše ke mokole ka voice nna gore ke mang ka rogana ka re nnyanyane tša gago le kgale wena wa seleka 1 2 3 ga ke re nnyanyane tša gage a re wene mmago ke eng na ka re go yena ka re nna mmammago gona še o robetše ka mo a re o robetše yena motho yona ntwe a se motho mosentwe ke transporta rena transporta ka bušeletša gape ka rogana gape senong thobela obo ke la bobedi ka rogana gape ba re gwa fetola mošimane ngwana monyanana mokgekolo ya bogo a re goreng ke fo pshikologa mo mpeteng ke sa robale wa o sa botse mathasana a geno a go thuša wa bona still nna ke sa rogana gape ke sa moroga gape a re tlo go laetša gore boloi ke go dula o re roga o re rena re balong jwale le gono re tlo go laetša gore eng boloi mokolokotwane o ka mo teng mokolokotano o ka mo teng a ke ntse ke bolela seo mokolokotano o ka mo teng mara ke robetše gona ka mokgwa o go tlhalosetšago ka gore okay
ga a fetsa o sepela mokgekolo kana a ke bolele dilo tse e leng gore ke a lora ntate Morena ke bolela dilo tse e leng gore ke nnete ke ntiragaletše ga a fetsa o sepela nkere go a baba ka mo teng e ke o kare ke tea ke borokonyana jo bonnyane e seng boroko go swana so ke moka ke bone monna ole ke re go ke be ke bereka ga gage le yena wa le president wa Tula bank e ke re go ke mofeto wa ke be ke bereka wa 500 ke bone monne ya ntla kwa ga ya ntšea ka vene ya gage ke le president wa Mogalabedi a nkiša bank go motho wa gage ya phela go wena a mo thušago ya mo thušago Okay. okay ga re fitlha kwa go motho ole wa modimo ke motho wa Mogalabe like a re gore na re no thata jwa monneng ka se bokgone ke na le mokgweetsi mongwe wa ka kwa Natal nka le iša go yena kwa Natal o tla mo kgona Mogalabe riksa rae ga gona bothata re ka ya Natal monna o shokile gore a thuše ke ge re ya Natal ga re fitlhe kwa Natal Mogalabe ka nnete o tso nthuše ke mo ponong eo Mogalabe a nthuše ebile ke tlhalosetša le Mogalabe gore no makoko manoko ile so a tsogo 1 2 3 re ya gae ko thuša mokgekoloeng mo ponong eo ga re fitlha kwa gae ka nnete o tšhatšitše mamma ka tša go tšhatša maoto a mokgekolo o ba etswa le boko like boko tše di no thuntshologa mo maotong gore di no tswa like mokgekolo le ka ga emelela ntle le lepara a sepele okay ya re laboraro go sele ngwane mongwe wa mmangwanake o ba e tla tlo dulang bona metlhe le metlhe ga a fitlha jale a ke tsebe gore ke tlhalosetse monna wa gešo kere nto ya gore yaga ka maabane ke toro mara se toro jale ke palela ke go tlhalosetša Mogalabe wa gešo gore mna gape ka maabane go diagoloso ke no go mongwe gapela monna wa gešo gore no ke kgopela o nkgape face 4 ke lata phone okay ke sepelele monneng a re tla mo tseleng okay before mo ke hloile mosegaro ka moka ka mo gae ke sa e felo go tlile mo e le gore mokgekolo mphele 5 ranta ke kgalegile motsoko ka ya makuleng ka reka motsoko ge ke boa makuleng ke robetse ka maabane ntate ka kapa go ka nako e le go motlagase o tšhaba ba re o tšhabile ka 7 o boa ka 9 ke laboraro ke robetse gona mo sofo motlagase o tšhabile motlagase o ile o boa ka 9 motlagase o le ga o boa ka 9 o boa exactly ka 9 o'clock ga o boa ka 9 o'clock ke patlame mo sofong go na le batho ba ithuši ba lamole monyako o mongwe o dutse setulong o mongwe o eme ka maoto ke a ba bona mara o kare kore a ka gabotse ke sa maketse batho ba le go tsena basadi ba itere mo monyako ke basadi ba ke ba bona e le sestere e le ngwana sestere wa ngwannyana le mosadi ole a go mpitša ka kua motseng ole mosadi o tsena go mana wene le wene o rata jala o botso mang ka kwa lapeng lele ke re go wena ke re mmane kore ke a ba bona nna batho fa fitlha ba ema ka maotong waka ke re go wena ke re mmane gone jala nako ya go mana ga e gona a re beng le solution ya gore re ka ntšha jang ntho e le go ka moteng ka moteng ke ge sestera rela ngwane motlogolo wa ke a re mologae re ya ka pela malome ya go a re reiša wa bo motlogolo ka gare go nna ka bagala a re malome ntebelele ke mo lebelela a re malome gone jalo wa tsoga wa ya ka kwa go mamma wa tšea molora wa tšea basedina o rothetša metsi wa tšhela ka mokomiking wana molora o le basedineng ke rile ka mokgoo kore ga a batle o sepela a re wanko ka bogale ka tsoga same time ka kwa ke fitlhe ka kwa o ka re ke a gafa jalo ka botša makoko kere makoko gape mologa jo ba le mo ene o sprentse motho eo okay mokgekolo la re a ema mologadi a gona mo kere gape motho o mphele taelo go mo ke bolela ke rie ke nwa taelo ele ga ke fitlha ka kua batho ba le ke ba bona go kwa monyako ba sa fo ba kwa monyako ke dula kwa sofong ke nwa ntho ele same time ke fetša o nwa ntho ele ke e bea fatshe ntho ele ya boa tswela ka ntle ka kwa montle ke tlatša ntho ele a tlatša gabedi ke a boa ga ke boa šiba banna ba le kwa monyako o mongwe o mphapata ka morago gore tsena ga a sa dumela ke ya kwa sofong o nkiša ka kamoreng
ka kwa ka moreng ke tswa apala ga botse ka kapa ka mokgwa ke tlhogo ke apala ga botse ke robala ke tsena mpeteng ka robala ka laeta kwa ka lebelela gona ka mokgwa o le ke tlhogo ke robala ka gona ke ino kwa ke tswa khurumela tšengwe tšing ke le one ga ke tlo re bite kore o kare ke borokwane be bontia go na le motho šo wa nkgwatha like wa bona wa nkgwatha fetse o boela morago ke swere founu ga makoko nna ke sena founu wa go swere founu ga makoko ke moka ke laeta ka yone o sobela mo lebotong motho ande motho o ko motelele like wa bona phata tse ka sepetlele tsele tša gale tše dikota o le bona so like o kare o ametse mo maotong like kore ke motelele ga ke tsere gong kwešiša ke a go kwa senogo so motho ele ke a ema ke a mo lebelela e re ko ene mang wa bona a mpolediše ka molomo o bolele nna ka sign language o ntšhupetše kore kwa gae ke dithabeng ka moraga gae ke thaba o ntšhupetše kwa thabeng ke re ko ene mang o sa šupa gape kwa thabeng so ka mo go nna go tla kgopolo gore ka re tatane ba rata o dula kwa thabeng motlho mongwe e ka ba ntata mme ba tlo mphološa wa bo ke re ko ene ntatana o dumela ka tlhogolo wa bo mara o swere piri le kwae gore o nne ya piri le ke re hai a ke nyake bjale ba gago gore o nne ya motsoko ke re tšeo tša gago jewa ke dinyana wa bona o supa kwa thabeng gape ke re ne wena ntatana o bore ke re okay ga ke tsogo ke a tsoga ke rwala dieta ke apara borogo ke re a kae o supa kwa thabeng ke atlo ga ke tswela ka kwa ntle mengako e two maoledi o robala ka mo go nna ke robala ka mo a re robala ka ngwako nngwe one and mokgekolo ga a kgone go spele ga ke tswela ka ntle motholofolo kwa thabeng wa mpitša ai ke ke sure ya gore motho e ka ba e le badimo motlho mongwe ntata e le ena kore a ke re ke tlhakatlhakane ka gore motho o ntšhupetše kwa ntata ba rata o tipsina ntse kwa thabeng o na le motlhara mosetlha wa bo ge ke mmatamela motho le o pela gape o mpitša bjale gore go swantse gore ke tshele morako ke tshelela ka kwa ga thabo gape le nngwe re tšeka ke ile ga raro ntate moremi la boraro ke ge mokgekolo a go goba ka matolo a tlo mpulela monyako a ngoga a khunamme ka matolo a nkapeletša gore ke tsena ka mongwakong ke tsena a kwalela tsena ka moka moreng ya gage go na le mpete yana wa ile mo fase ke dula mo lempeteng ntate moremi ke teile selala tšatši leo banna ba tšo fihle mongwe a dula mo lefesetereng e mongwe a dula ka mo ba lebelela kore a dula straight mo mara e le galase ke mokane o mongwe a ema mo mosadi o mongwe a ema ba no ema wetse ba swere re bonana le lengwe la bona like o kare ke re moutu so ga e thoba e laeta bokerene ge ke re ke khurumela kobo a ke nyako o lebelela kwa lefesetereng a ke nyako o ba bona ya ke kgopela o tšo bolela le malemo ka kapa ke nyako lokša se se le malemo wa e bona kaka ge ke re ge ke nyako o ba bone ke khurumela kobe ka mo kobong e ba mosegare o be o lora a ke lore ke mamma o bjalo o bolelo tše di diagalang jale ba fihlile ka kapa kore jale mo ke pontšho e le ba re re tlo go bontšha gore boloi ke eng okay banna bala ba dutse mo le lefesetereng ge ke re ke a khurumela kobo ke bona batho ba bangwe ba bantšintšintšintšintšintšintšintši ba ba kopanyana ba ba telele ke khurumolola ka speed gore gore ka mantso mangwe ka se gotlele le go khurumela kobe cause ka mogare ga kobe e ba mosegare and then ke bona ka moraga gae batho ba bantšiši ba etla ba tla ka mogae and ke ba bantši ba fotse line a nkwešiša mogala so go ra re kobe le ko ikhurumolola if ke tšeka ke lebelela mo lebotong go ne gore mo mpeteng go fitlhela ka kapa go esa a go esa ke tšo a kolola gareteneng ka nako e mokgekolo o re nna ke a gafa jalo a ke ya kolola gareteneng ba re ba ntebelela ba ruri ya ka mokgo ba go ja mollo mo lapeng mo gae ba ora mo lapeng mollo
ba ora mollole ba ntebeletse ba ntsega o mongwe a fela tatile lebaki a re skefe ke tse batho ba ba bona ko wena ba ba bone aowa Mm, kore like jwala bjo batho ba mm, bo fetogile dikhouta ka mo teng gaka Mm. bona ba swere motho mm, mm, go ra ga ba re ke ya go mm. ga ba re one ke ya go one Snow. mogala yo go ke bona kotse Mm. ka matlho wa bona nna a ke jalo go tshwana tloga mo mollong gwa riegang Snow. go tloga go a sankere Mm, aowa go tloga mokgekolo o robala ngwana ke robala a seng ka go robala bosigo okay ga ke še gare teneo ke ya ke še gare teneo go thoma gore ka gore go a phatlalalanyana a ke tsene mpeteng gona ka moka moreng ya makoko a ke re ke ya robala o tsebe a ke na founu a ke re ke ya robala ntate moreng go lla founu ka motsebeng jaaka mm, kurukuru ke a e kwa founu e nna mm, ke araba founu e le so mm. wa bona so ke re hallo ke mokana ke re hallo go bolela mothako wa gona ka molapeng le o re ya mona motloko Mm, ke re sho wa fosa o robetse jwang šegong jwa ka maabane ke re šegong jwa ka maabane motloko a ka robala mm, o re go nna gore molato ke eng ke re ang ke re o bonketetše mfole barwarre ba gago mm, o re go nna gore gante o bone gore ke nna na ke re ke bone gore ko ene wa re go nna re nae mona ke be ke nyake go laetša gore a se nna mošimenyana Mm. and then go tloga le gono wene o tlo kwa ka nna Mm. ka rawa mogala wa gešo o boso o e mogolo ke tlo kwa ka wene go tloga le gono Mm. a re taba jaaka le wene di tseba ke nna le wene fela mm, ga o tlo botša motho taba tša motho mm, ka rawa fosa nka se botse motho so mamagolo a go kae ke nna mamagolo a go ke ele a go tla lefestereng a re ašo ke na le ene so like ge ke bolelele monne ka founu kore nka o ka re ke a ba bona o ka re ba dutse mollong ka moga bona ka molwaneng ke mokana ba dutse le bona o ka re ba mpogetse le nna ke a ba bona mare ke ka mo dikobong ka moka mogale mm, okay a re go nna re ne mamogolo o gone o nyako bolele ene ke rae mane o botse mamogolo a go mfeto a e le gore go na le mo ke ba ke legatile go dikgontse ba peto nna ke tsebela le ba gešo wa ba so go gopela tshwarelo if go na le mo e leng gore nna ke legatile dikgontsheng tseo ga ra go nbele morwa ke lata mm. o tlo kwa ka rena Yeah. Tjantla. wa e bona yeah so ke tlo go kwa go ka banna bala a gona taba ntate ka kapa go se go a sa jalo letšatši le thomo tlhaba letšatši le tlhaba ke tše pakete tše pedi ke nokeng a ke boa nokeng ga go sa re ke robala go sele le bona ba tsogile banna ba o mongwe wa poso o hlapa meno ke mo lebeletše wa tšwelelo se ka go selela mo ntate ka kapa kore ke leliša ke gore monne ke yena ke go jego le yena ntirago ka mokgwa ke bolwetse le yena mothako le gono mathaka ba ntira so mo le nna ke tsebele banna ba gešo jwale senong ge dilo tše di diragalang wena o di bona life o di bona ko wena o nnoši ga go ne saene ye e diragalago ye e ka fang mokgekolo gore a kgone go bona gore go ne nto ngwe ga e sepele ga botse mo saene swanetše mokgekolo a e bone ka gore ke a bolela le bona banna ba ene nna ke ba bitša ka maina cause of ke bolela batho ba e leng gore šiba nna ke ba lebeletše and nna ke ba bitša ka maina ene ba nkgapeletša gore nna ke se ka bolela ka molomo ke bolela ka sign language Sign language. ga o botse ke re nna sign language nna bana ke ikgone and nna dilo tše le re go lena le nyaka gore nna ke tle ke dire le lena nna nka se ikgone okay a ke fete moo ka kapa e be le la boraro go sele ka la bone leo monne wa gešo tlile wa mmangwanake ke eo ke re go itše a re ke mokgape garebeng e nngwe o tšea founu a re tla tseleng re lata founu eo monne eo mfounetše a re go ke tlo kwa ka yena a foune ka yona founu ele ya gage le nna fela monna wa gešo o maketše ke araba founu ke borela motho ke re mo founung ke re ai man o se ka wa araba fo ke khapa maloma ka mo face forward ya founu ya gage ke a boa
a re go nna re mone o boe le gono re na le kome re tlo go e bolelago le gono re ne le wena ka la bone ka ra ba foko ya boe a re go nna re ne o robala ka ngwakong o mofeng le gono ka re go ena ka ra nna le gono mfosa ke ile robala gae ko robala ka ga mmangwane ka ga malome wa bona ba re aowa gomme eo e ka se kgonege go robala ga geno le gono ka re ba bangga fela ka re boa fish 4 re boile gae ke retse mokgekolo ka re mokgekolo nna le gono ga ke tlo go robala ko robala ka ga mmangwane ka ga malome okay ka kapa itša re tla mo tseleng le monna wa gešo a re ya ka gabo wa tswelela mpše tše dingwe tše ka tše pedi tše kgolo ka kapa mpše tšeo ga di na name ga e bona name e no ba meno mo ka mo mpše tše le monna wa gešo ga a di bone and mpše tše di nyaka nna and di bona ke nna ke nnoši mpše tšele ka kapa di go botse di nrakediša di nyako ntshwara ke tšhaba ka monne ke tšhabela ka toko monne ke rela monne ke re raga monne ga a rage wa gešo a e raga ka nnete nna ke e bona mogo wa go pala ke ge re sentse re tsena ka mo keiting ya bomonne di tšwa ema kwa keiting mpše tšele jare ka mao tsene ka mo ja ema ka maoto so okay ke feleletse ke wine mpše tšele ke goma di goma le nna ke tsama dingapa le monna wa gešo ke gapeletša monne gore ko dire o robala kwa gae monne ele a ke tsebe re o tšo ntimelela jang ka re fihla gae ga a sa le gona ke tse re o ile kae a ke botse kore ke tšea ke fihla gae ka kapa ga ke fihla gae ke tšo hwetša banna ba la ba ntetetše ba la ba bego ba mfounela mongwe o swere pakete le leswere kana dilo tše ka moka ga tšona e sa le bošego bo boteng goba ke tša letšatši le lengwe jalo ke letšatši leo ke le bolelago la pakete ke letšatši la bone okay ke thomme ka go tlhalosa ka letšatši la bobedi yeah gore banna ba batho mo nketela ke etetše ke mokgekolo pele ya mpotšiša gore ke nwelang bjala bja gabo so until la bone lewe ntate ka kapa la bone lewe di ntši ke le nna mpše tšeo ja ba ja ntsenya ka gae mpše tšeo ga ke tsena ka mo lapeng ke hwetša e mošimanyane e mosogwane le la mafelelo le la ka mo lapeng le le swere paketa 9 kg le leswere a ntše a gaša ka mo lapeng ka mo dikamoreng ka moka a gaša a re go nna re ne dula mo lesofong o teketle wa e bona ke dula mo lesofong ke a teketla ke fo a one ba yena o kae mothakong o mo lebotong wa bona soto like mothwanele sure o mo mara mo lebotong okay mo lebotong o eme o no ntebelela ene o swere sampoko se sengwe ka kapa se ka tloga mo sa fihla pinone enge sampoko sefepi sefepi ka botelele se ka tloga mo sa tsena ka toropong ya Pinone ya sa ba sa sobelela le Johannesburg kwa ke go botša nnete ntate ka kapa dilo tše ke di bonego a ke nagane gore go na le motho o ke le go a di bona ke kwele mathata mantši mo radiong mara jwa go swana le jwa ka senka ka bokwa tšatši le la bone ka kapa monne le o gašitše pele nngwe e no re no tswela ka montle ga ke tswela ka montle ke dula mo setupong ke bona mothako wa poso ya be go a mfounela le mamogolo ago kana ke boso ya batho ba bošego ke poso ya batho ba bošego ke okay poso ya kurupe e nketetšego jalo ke family kurupe ke family ke mamogolo le bana ba mmangwane le ba mamogolo gape ba i4 batho ba yeah okay ke bona posto tše two ya mosadi le ya monna ke mogana ba re ke kgopele tshware lewe nna ke bego ke bolela ka yona maabane ke re tshwara le tshware jale monna go šuba sa le gona e ka nako e ke kgopela tshwarelo tšeo o makala nna ke khunama mo lapeng ke phuphutha ke kgopela tshwarelo go batho ba e leng gore yana ga a ba bone o re go nna gore kgano ene wa gago nko khunamologo mo lapeng o riang ga botse ebile ke bošego goba ke mosegare mošo mongwe ke bo pass 9 ya bošego okay gore go nna gore mona khunamologa mo o tlo mo tloga mo lapeng ebile a ke monake ka gore nna ke bolela le batho ba e leng gore ke a ba bona okay ke kgopetse tshwarelo ba ne gore go nna ba ra re go kwele ntata ke mosadi
a no re a re go kweleng tata ka boela ko stupung. Batho ba la ka kapa ba tšo tsena ka kwa kamoreng e le ya mmane o nthaetse go tloga gona mo ba tšo tsena ka kwa kamoreng ya mmane ba magašagaša ka ona metsana wa bona o ba lebeletse ke ba lebeletse o palela ke go ba kgalema gore le seke la tšhela mmane ka metsi gape go jalo ke kwa ka bona o kana ba go loketse dikgoda ka mo teng ke mo ka ba sware remote thobela o ya ntho nna ke ba kgopetse gona ke ba kgopetse gore ba seke ba mmolaya okay ba re go nna ba re aowa re ka se mmolaye re nyako bereka ka ena re nyako go laetša gore mmago ke transporta rena ikwa okay ba tšo tšhela mokgekolo le ka metsi ao ka kwa ngwakong batla kore ba tla ba mokukile tho e kukile kwa maotong tho e kukile mo hlogong ba fitlha ba mmeya mo stupung so ka mogolo a bego a robetse ka gona ba magašagaša ka ona metsana wa gape mokgekololo o tšo tsoga ka kapa straight like wa bona kwata ga o ikuka o e tsoša so wa nkwešiša yeah go swana le ga o kuka kwata o emelediša mo fatshe ke mokgekolo le ena o tšo tsoga gona ka mokgoo ko go hlalosetšago ka gona a fetša a phetoga a robala ka dimpa gape bona ba namela tho ya namela mo hlogong tho ya namela mo morago mokgekolo a starta tloga ke mo lebeletse ntate ka kapa ke dutse fase stupong ke mo lebeletse mokgekolo wa gešo o tšo rarela le bona ga ithu mo lapeng wa nkwešiša kana jwale ba go provela gore Ka nnete. re nyako go laetša maatla a rena le gore na wo mokgekolo mmago mo gore na o bereka go dirang o bereka go transport ba fetse ba mmea gape ba tšee ba kuka ba bošitše ka kwa ngwakong go tlogeng moo ka kapa ke tlo boela ka kwa ngwakong ka dula kwa sofong kore go lla moo go se gona ke sa llen mokgekololo tšo gogoba go tloga kwa ka ngwakong o le wa gage a e tla ka kwa nna ke lego a re nne nka se robale ke nnoši ka mo go ya le ka mokgwa tiragalo ke mokgwa ke lego ka gona a gogoba a ba a fihla ka kwa ke lego ka mo alela a robala fase gante le kgale dilo tše ba bego ba nyako mpontšha tšona ba nyako mpontšha straight ke na le ena mokgekolo ke bone dilo tše e leng gore e le gore senong ge dilo tše di diragala wena o kwešiša kapa batho ba ke ba nyaka go go bontšha gore ba šomiša mmago kapa ba šoma le mmago ba nyaka go mpontšha gore ba šomiša mmamma ebile ba nyaka go tlo šomiša le nna gape okay ke a kwala so ka nnete bele bona ka kapa ne ba mošomiše ka gore ba mpontšhitše e ka kapa ke bone mehlolo e leng gore ke a gapeletšega gore ke bolele ka gore ke nna ke nyaka go thušwa yeah ka kapa ke tšo banna bala ba tšo like kereke warra dilo tše o di bona o le mmamphogo kapa o di bona kana gae o ke kae skinoto o di bona o le ka skinoto kapa o le mo mamphogo e le skinoto oh yeah la bone leo ka kapa ba fetšo namela mokgekolo yo ka magetleng gona ka mokgwa o mokgekolo a gogo ba etla ka kwa ka moreng a tlo robala le nna ka kwa ka moreng ka kwa dining room o ke le gwa tla gwa tlala ntate ka kapa o ledi o founetse malome a founela le magatša malome ba re ba tlo bona gore bothata bja ka keng batho ba lega ba fitlha ka kwa ngwakong ba eno o hwetša o ka re ka nnete ke la gafa ntate ka kapa cause of boto le la gešo ka mokana ga lona ne e le tv and tv ya ntse go e le touch screen gore mo e leng gore ka kapa ke gapeletšwa gore ola o santše a sepele a boele gae mamphogo nna go na le mosadi e leng gore bona ba nkgethetše yena okay mosadi eo e leng gore ba santše gore ba nkgethetše go yena ke ba bararo basadi ba e le go noga e le go tšhatšha nngwe ka kapa tšhatšha eo ya ke tse gore nka explaina bjang tšhatšha eo ke e kgolo
ke yone e swanetšego go ba mosadi ya gago tšhatšhaeng kore ke swantse gore ke kgethe o magareng ga tšhatšha le noga le motho ane mongwe mokanyang o ya ande motho ane mokanyang ke poso ya batho ba batletšego ka moka kore ke poso ka mokana ga bona ga ba mmona ka gore boto le ka moka e be fo wa batho le mofase e le galase mofase mo ragatago e le galase and then ka mofase galase e le batho ba bantšhi tšeo ba bego ba dirile batho bao a ke tse gore nka bolelana ne ba robalana okay so mošimane ba robalana e le banna le basadi kapa e le banna fela kapa e le basadi fela e le banna le basadi okay e le banna le basadi and then go robalana mo e le go bontšha nna gore ke tlo ria jwang le seo ke tlo ba mosadi yo ke tlo ba go ke mo kgethile mo gare ga basadi bala ba bararo mara e le noga e le tšhatšheo e kgolo e le motho ane o e mo kopanyang so noge ke tšhweu ka kapa ke tšhweu noge eo and ke kgolo and then batho ba na le dingaka like mafaseng a go fapana-fapana okay like ngake e be go e swere noge e tateditše mo molaleng e tswa e le natale le yona ngakeng ke le zulu cause of e be re ga empolaiša ka sezulu jwale ngaka ye le yona e tswa KZN mara e berekišana le bona ba mo motseng wa geno a se yone noši ya go tswa KZN ke tše ntšhi ngaka tšekwe okay tša batho bao ba bošego okay yona ngaka e ke yone beng fela e nrelere e re go nna ere wene o tlo o tšhaba wene ke rae nna nka se tšhaba cause of ke ba kgopela gore beke ka moka e sa le thomas nka ke kgone go robala bona at least gore nna ke tle ke kgone go tla ke kgetha nto ka e teng mo gare ga ditše tša bone tše tharo ba mphe tšatši le ya ka moswanela la bohlano ke khutše ke mokana ke tlo gore ka mokibelo ke tlo ba ke tanaganne ke moka ka mokibelo a batle ke tle ke ba botse gore ke kgethile e feng phoofolo mo gare ga phoofolo tše o wa lezula se re go no a re go nna re wena o zo baleka wena ke rae nka se baleke and then wena wa rra ge ba go šupetša dinoga o nagana gore e be eno ba ditiragalo tša boloi fela kapa mohlho mongwe e be o kare e be go fitlha seemo sa gore ba nyaka go rwadiša mohlho mongwe ka mokgwa ba bego ba ria ka gona ba nyaka gore nna ke rwale ebile nna ke be ke tsene mo mokgatlong wa bona cause go na le mo e leng gore bona šego jo ka more yaka ka more ke robalago ka mo go yona ya ntate ka kapa baloi ba kotsi ka mora ba kgone e kgwamola e be transport le yone ga bona ka more re lego ka mogare ga yona ba kgona go tšea nnete ka morae fela e be transport ya bona ya go ya mo ba nyakang a ke re ngwako ke ele wa bona ele go na le ka mora tše pedi ya go robala le tane mo mohlomong le cash ba kgona go kgwamola ka more wene o robetšego ka go yona nkere na le lebati ba kgona go e kgwamola ba sepele ba tlale ka mogare ga yona le mo godimo ga mpeta gago le mo mapalankeng mo godimo le sepeleng ka yona ka morewe senong thobela o ne badimo ke ne badimo ke a botšiša o nabo a ke kgone go kwešiša gore ke go arabe ba mogala bja gore senong o ne badimo aowa a o ne badimo o kgoga mošwang wa matuba thobela phapano ya ge o kgogile le ge o se wa o kgoga go ya ka mokgwa o te tsebang ke eng ka mmele wa gago phapano ge ke o kgogile le ga ke se ba ka go kgoga phapano yona ga ena pele e kalo e no ba gore ge ke totloleditše gore ge ke bereka like meberekonyane boima ge ke kgogile ke a kgona go kgotlelela go fitlhela mmereko fela ge ke se ba ka kgoga mmereko le a ke kgone go bereka go fitlhela go fela and then ge o robala o kgogile le ge o robala o se wa kgoga o ne le go bona dilo tša go swana dilo tše o di bonang ge o robala o kgogile le tše o di bonang
ge o robetse o se wa kgoga di ne le go swana kapa go ne le tše e leng gore di bonagala fela ge o ka robala o kgogile kapa o robala o se wa kgoga? di no swana mogolwa wo no e tshwanela o kgogile wa bona a wa kgoga wa bona thobela wo and then gone jwale ba feditše ba wina eng mo go wena kapa go mokgekolo mmago? mo go mokgekolo mmane cause mokibelo le nna ke be ke ba tshepišitše gore ke tlo phetha baka leo la bona ke tlo robala le se sengwe seo ke tlo bago ke se kgethile. Mokibelo o feleletše go riega gore ke be ke bapalela kwa pateng kwa sekontiring dikoma di be di aloga tšatši leo e le 15 tša July. So ke no ba ke le kwa pateng ke sa dikwešiše gore kwa pateng go diegang mara ke bolela ke re nna go tlo ba la transport e tlo tla go e tlo ntšea dikoloi ga di nkemela di re di a nnametša ke re no nna go tlo ba le koloi e le tlo go tla go e tlo ntšeago. Nto e ya go tla e tlo ntlaba ke gore ke itšea ke re paete ka tapona ke le Jenfest. Jenfest kwa re tiping ga o theogela mo re tiping go na le garage shele o kare ke ya Shell ke tšwa topona ke le mo garageng ya Shell ke eme kwa garage ke bona monno mongwe ke a mo tseba ke tsene le ena sekolo wa ga letšeane a apere skipa se sešweu le borokgobe bošweu a tleme phete e red and white mo matsogong le mo ke tšwa kwa go monnele ka fitlha ka motamiša e letšeane le kae mara monneo a se gona mo ba a bona ke nna ke nnoši monnele ke gore go nna ke re go wena ke re mogalabi mana ke nyaka go ya ga mogolo wa ke timetše a ra o timetše juan senong ka gore mona ga mogolo wa ga o jeka seo le bana le sekolo sa ngwana Matlala secondary school ga o fihle mo secondary school o tlo go bona ga mogolo wago ka nnete ke tswile ke lebentše sekolo sele ka nnete tsela ke di bone ke tsamme ke sepela ka tsejana tše le go fihlela ke wela ka kwa nokeng e le ya Riverside ke timelela ke kwa ga mogolo wa kana le gona mo ga o lore ke nto e diragalang ka nnete ke a sepela ke ra gore o lora o sepela goba o sepela ka nnete? a ke lore okay a ke lore ka kapa ke go botse nto e leng gore ke reality yeah ke tso tsoma kwa ga mogolo wa ke mara ke hlwa ke ya mara tšatši leo ke tšo go tsoma ka ba ka tapona ke le ka kwa nokeng ya Riverside monno le ke re go ke bricks ke re go o tšo nkiša mothong wa gago Witbank o tšo tswelela gape monne o tšatši leo gape a re go nna a re mfogane o ya kae ka re monna gape ke nyaka ga mogolo ka ra gape wa le mo o ya thoko a re tšeka ra tšeka le monnelo wa gešo a re a re tlamo sepela le monnelo wa gešo nna ke ya mmona monne mo tseleng re kopana le ngwana ene ke bošeko botša taba tša bo past 12 wa mo tseleng tšo kopana le ngwana a tšhofa kupitše ifo ngwane mokanya a tšhofa kupitše ifo tša metsi monno o nrela gore no thuša ngwane ke ra ena mfo nna ke lapile wene mothuši monnelo wa go se o tšhofetše ngwane le kere e monnyane e tletše dikupi tša metsi o tšhofetše ngwane go fitlhela re tsena le ngwane le ka gabo re tile ba ngwane le metsi a lebile re botšiša gore ga senong ke kae ba re šupetše ba raya ka kwa godimo mana mo tlase le ile thoko ke sepela le monnele nna mara ke mmona monno wa gešo cause re be re bolela le monno wa gešo a ntaetša gore re tlamo ra ba ra fihla ka mo ga mogolo wa ke ka mahlatse ra hwetša e le gore ka mo ga mogolo ke ba se gona ba ileng kwa Moripane le bona ba bolotša ka kwa ga bomosadi ya mogolo wa ke mara ba tilela ka kwa morago ka kwa kitchen a le khiele monne wa gešo o tšo nkiša ka kwa ba tilela kwa morago a re fihle ba tilela re dumela ka bula la tsena la bulega ra tsena a re tsena monne le o tšo nkiša ka moreng a ba nkalela ka kapa a nkalela fase a re robala mo ke šile koloi yaka ka kwa pateng ke gale a se nka o ija selo o swere ke tlala beelela pitša nna ko o tlala sa go šema ke beeletše pitša ile kwa godimo ga stop ka kwa ga mogolo wa ke go sena motho monnele o sala eya ebile ke phagame pitša ile metsela ke tsoga ke hwetše metsele ya makanyana tša ile o fela ka tima stop sele ka boela ka robala ka moswana ke tsoga e ba gape ke Jenfest ke thomo dipotsiša bjalo ke tlile bua mo gabotse ga ke hwetše karabo wa gona taba karaba ntse go ga e hwetše gante ke gona go phologa gaka ntate ka kapa go fihleng Jenfest gaka ya ba go phologa gaka kwa ga mogolo wa ke go tlogeng moe ya ba gore ke dutše kwa ga mogolo wa ke go fihlela mosadi ya etla a tlo mpona ka gore ke sala sepela nako le ke moraka
a e tla tlong bona ke mogopelo gore a e ga ya ntšeele tša go apara le tše dingwe le tše dingwe tše e leng gore di a nyakega ke thoma mo tlhalosetša le gore certificate tše tša bana ke di beile ka fridging pleke so a wa mosadi o ile a ntatala paro tšeo ntate ka kapa ka nnete o buile ebile o robetše mo ga mogolo wa ke le ena ke mokana ka moswane o tsogile a sepele ka thoma ka ba le diaparo go tlogeng moo ya ba gore ke thoma kopana le mogala yo mongwe ke ena go thoma a nthuša a ntlhapiša a mpha tša go nwa tša go kapa tša go riang ke thoma ke gore ke thoma o tlhapogelo go tlogeng moo ke ge mosadi yo mogolo wa ke a re ne yena a ka se kgone go dula le nna mo nna ke ntse ke phela le motho mososo a ere ena motho la nthušago ke ge ke tlo batswadi ba ka ba kopana le batswadi ba mosadi ba boledišana gore no mane ngwana šo o na le mathata a ka se tswa o tile tlhogo mongwe a uta tlhogo mo go lena ke ntse re sa katana le yena re bone gore no re tlo di a bua ko go tleng ga ka mamphogo ntate ka kapa o mamphogo ke ga bo mosadi mamphogo ke ga bo mosadi o dula ga bo mosadi ke dutse ka bo mosadi ke sa fitlha mo ka 2023 ngwaga wa go feta wa 2024 ka magweng wa go feta ka bua and then ke mokana mosadi ra tsoma poleke ra go dula polekaneng ya rena mogekolo mmago o sa phela mogekolo mmane o robetse ka 2024 pele a robala o bile le story se se bileng gona mabapi le batho ba le ba beng ba mošomiša goba le wena o no maketše mogekolo a tsamaile ntho e ntiragaletše ka July yaka so sale ke sepela ka July ewe ke tlile ke ile gae ka January ga e tšee le mogolo wa ke ya le go Springs ba kgopetše gore ke tle gae ke tle le motho a nthušago ba tle ba kgone go kopana le ena ba kgone go kwa gore ga botse gore yaga jwang ke ile gae ke sepetše le mogala wewe re fihlile gae mogala yo ba hlaloseditše ka mokgwa e leng gore ka moga bo bona go ka gona go riega ka gona tše dingwe ba di tseba tše dingwe batho mo diiko so ke ge ba kgopela thušo ya gore no jalo dilo tšeo wene o ka kgona go di ntšha ka moka gore le rena re a tseba gore dilo tšeo tšona le rena re a tseba gore di gona mogala bjale ka garago ka re monne ke gale ke matšatšinyana ke pheta le yena ditaelo a dirišana le nna mara go thekga motse ka mokgwa o tiša gantši ke tšhatša tšhalete tša go lekana bo 15 bo 10 12 mara ka re ke monne le tla mpha sekese so tabe yaka le banna ba la ba gešo isa le ema moo gore mogala yo gore a re thuše go tsomega 6,000 eo so le palela ke go e hlakantšha go e hlakantšha nna ka gore ga ke bereke and mokgekolo o feleletše a re šia and tšhelete ya mohuto le ba re ga e nyakege ka di half ya go swara ya motse ba re gae ke ena mogala jo ne a re botša gore go thuša ka go thuša o ntse o patela gannyane mara ya motse o e nyaka e feletše so taba rena le banna ba gešo le segaetšeše e sa le e tšema gona mongwe gore no ka gore nna ga ke tsogo foroga e tlo ntšha ke mantšha leteo mo le e le gore tše nna ke di bonego bona ga se nka ba di bona mara o le wa kwa Springs tše ntši tšona o di bone ka malapeng le ga ena a tlo šala etswa ka malapeng o ntšhitše ke tše dingwe tša go swana le tšewe nna di ntlhagetšeo ka lapeng la boleno la borena go dula manku a ga geno gone jale go njwela go dule motho wa kgona go tloga mamphogo o ye skinoto e le ge o e ya ga geno jwale ka motho mang le mang ga ya ga gabo ga bua le ntate ka kapa ka 2024 re be re iriya ntho le mosadi re dipoletše gore ga e re tlo ya mafelela kgwedi ya mang le ya mang re fela re ile gola lapa la mogekolo ele go se ka napa go fo napa go mela mabuang wa bo nto yo mogekolo itse go robala re fela re ya le mogekolo re ile mogekolo sepetse August September ka magweng October ka bua mafelelo October ka ya le yena mosadi November le gona ra ya le mosadi December le gona ra ya le bana ka moka ke na le bana ba babedi ba bannyana le mosadi a re dire sontate Snow o dula ga bo mosadi go ntšwa le o dula kae ga geno ke dula steneng sa rena le mogekolo le mosadi wa gago o šetse o monyetše mosadi mosadi a se ka monyala ke sale ke tseba ka lapeng tate Morena okay o nyaka thušo ene ke kwešiša gore le yena go nyakela thušo ne thobega
ke ne nneta gore dilo tše dintšhi gore o fole senong re ka di kwa go tswa go mosadi ya gago gobane wena o hlalositše re go kwele but mosadi o santse a gopole nto nngwe ya gore re thuša monna gage o nyaka thušo ge yena e le gore ga a nyake go tšea maikarabelo mola re thuša monna gage re tlo ba le bothata gobane tše ding tša ditaba tše bohlokwa swantse re di kwa go yena o nyaka thušo o emeletše ene wa te kwa gore wa bajwa ene o dula le mosadi o e leng gore ke yena a bonang dilo tše ka moka ke yena a ka re botšang gore banna ba modimo nna moleng jale ga a emela thoko re tlo go thuša mara go ne mo e leng gore le rena senong re tlo feleletša re eme because mosadi ya gago gona o a bonang mathata le matshwenyego le mahloko a wena o le monna gage o banka gare ga ona mosadi ya gago ke ngaka senong Aowa se ngaka o kile ya thaswa mara a se a fetša. nkone gore košana re bolele le mosadi ya senong ee Yeah, hey, Masno. Jwale re tla bua la re a gore re a tswelela. Oyana. O se a re a leboga motheletši wa Mutse Community Radio gona fa go 96.3 IFM re leboga a go leta o le motheletši ko ga o le mmogedi ko gae re a leboga gore o lete magagesho la tseba ka nako nngwe ka kapa o phentša bolanto nngwe a re ge o le motho tseba gore nto nngwe le ye nngwe ye e tshwenyang motho wa gago le wena o na le yona man o na le gore reša man o na le gore reša moroka mmasenonshu at least o kgonne gore a tšwelele ka gore se a se lakallang ko gore mogala ba gage a hwetše thušo go tswa ka kua kgorong tša tlou tša baroka gomme re a leboga o feditše a dumela gore a re bolediše ka fase ga mabaka a gore a rata gore monna gage a hwetše thušo yeah jwale a ke tsebe gore wa tlhalosa goba o botšišwa dipotšišo ke mo ka araba dipotšišo na all right a re dire so motheeletši le mmogedi a re dumedišeng mmago senong le kae re gona mmago senong ke mang ka leina ke Thato Gapola mmago senong mo bophelong go boima kudu ge o le ka gare ga kamano ya lerato le monna ge a wela ke mathata go ne mo e leng gore jwale ka mosadi wa gagwe o swanetše o tsene o leke go thuša se re se dirago sa go thuša ntate senong re thuša le wena boima bo bogolo bo rwele ke wena ka gae motho a hlokago boroko ke wena o a kwan dillo tša ntate senong ke wena o a bonang mathata a ntate senong a bolelang ka ona ke wena ge re thušitše ntate senong gore re lapa la gago le tla tsoga so ge o bona re go kgopela re no go kgopelela fela gore o no re hlalosetša bophelo ba ntate senong gore bo jwang mola wena wa thomang wa mo tseba gobane ntate senong o hlalositše dilo tše dintšhi kudu so ke kgopela gore Masenong wena o no bea tše bohlokwa tše e lego gore mo gongwe o bo o duma gore re thuše ntate senong ka tšona jwale ka ge o le mosadi wa gage o mo tseba Ntate Snow a ke thoma kopana naye le motho e le gore wa teperekela go tsena ka gare ga relationship ye go bile go thoma go hlakahlakana o tsene dilo tše dintši
Go tsene sorry go tsene ditoronko ka gare go tsene tlhakatlhakano tse dintsi go tsene malwetse ka gare ga mang go nne o thušega kore go gongwe gona go tla re go thušegile ka re o ile a kgona go phela go fitlhela ga legolo bonne meleko e mentši ke sa tsebe gore mohlomongwe dilo tse di mo tlhagelang ke taba gore nna ke kgauswi le ena ba bonang gore a ke tsebe go fitlhelela go tlo fihla e ya go bona dilo tša go fapa-fapana wa reša re ile ga gabo re dutše le bana ra dula tšatši lengwe a nyaka yona R100 gona ka mokgwa a tlhalositseng wa riaga gore lapile nna ka ra nka se mone motho o tagile o iša kae R100 a lesome o iseng ke tla mo fa yena bosasa ke tšere ka se mo fe yona a omana ka mokgwa o manang wa makhi ba thaeditše ga tšea lepara leo la gaga a rogana ka mokgwa a rogana tšhabela ka next door mokgwekolong magae makgwa a bitša ka mokgwa a bitša ra boela ka lapeng a re bala le mamagage ka kamoreng ya mamagage ga moswane nna ka rwala beke ka ipoelela gae ai ga tlo šala kopana le situation tše ya lekwang a di hlaolosa a le botša tšona gore ke kopane le 122 go fitlhelela ba tlo mfounela gape ba gabo maga ba mpotša gore gape motho o hlakane tlhogo go dira di 123 a re mo kwešiše tsona dilo tšeo ka moka a di bolelang pedi bona ke mmage nna ena go bolela nnete ko wa gagabo e ke e boneng ke a thomineng ka go nnelekiša ke e boneng mara tlhakatlhakano ya bolwetseng ba gage bo bontši bo a ka e bona ke tlile ka ya go mmona ba mpotša ba re gape motho o so ka ya go mmona ga buta gage mara ke mmona ebe ke mmona o kare o kaonenyana a ditaba tsona re kgone go di swara motho a ile wa gago e no ba wa gago nkgopela gore ntate le diaparo latela diaparo ga gabo a di iša ga buta gage go fihla le mo le gore o dutše di bona problem e kgolo ya gage e mo tshwenyang jwala ke mo ke sa tsebeng gore ba mo dišitše ka bona goba go riegang mara ga a no le bala ga a kgonege ke bothata bo ile gore nako e ntši nna le ena re phela re ba le go fapana orai nna a go le so bokaone o tšwele pele ka bophelo le nna ke tšwele pele ka bophelo ba balang ka se bokgone nna bala ke borate ka lebaka la gore ra ile gore ke a bonwa ka bona gore a se ntho e swanetšeng go bonwa ke mosadi ga ntho e hlakahlakanya monna wena o le mosadi o tlo ba motho a motamang ke motho a lethabo ke motho a go bolela godimo ke motho ga ke nole bala ko napa ke rasa ga kudu jwale ka bona gore ntho ga se ntho e ntshwanetseng ka tlogana ba le motho ga a nole bala a tlo tla ka mokgomo ke Afrikana ga kudu di bile especially motho o topotšang gore le tlo fodišana moyeng a nole bala a tlo go hlabela mašata go ba bohloko so mmago senong bošego wa robala gabotse go swana le motho mang le mang goba o ne go hlobaelwa a fetša a tsoga mogongwe a omanya o sa tsebe gore omanya le bomang go riagalang ka ena bothata bo ba gantši ga a nwele okay ga a nwele a ka no bolela dilo tše dingwe go swana le last ka November na a bolela gore mang ba mo dišitše ba mmolaya ba motho ena a hlabela mašata godimo ba mo dišitše mang gore ke mang ba ile mo fa selešo kae magading mang jwale nna ba le tša mohutola nna ke nyaka gore motho ga mpotša selo mpotša ala ga botse o ne mengwage mekae o dula le ntate Snow 15 yebo 15 years yes no le deserve anniversary le šegofaditšwe ka bana ba bakae by 2 ke basetsana and then ka gare ga bolwetši bo a leng ka gare ga bona
and then a nke go tshwenyega o tshwenyiwa bana ne Bolwetse malwetse a ntate Senong a llang ka ona a nke a mo tshwenya gore o kry nako ngwe a felela bana pelo a dira ai bana bona wa ba rata e no ba gore ga a šetse a nwele motho a controlega okay bana ba gage bona a wa ba rata phela ga botse lebile ga nwele go ba thomatse mo go bona o ba bitsa gafetsa o ba nyaka mo gausi le ena okay e no ba ga kantšha ke tse dingwe ga kantšhantša go phela all right so mmago Senong o bo o duma gore re mo thuse jwang ntate Senong ka re ke last born ya lapa la gabo le be right le family ya gago ba bele kwano ba bontšhe gore ke bana ba motho le wena a fodišwe tse di mo tshwenyang mo mmeleng a tlogane le madila a ka se mo reele selo tse di botse mo bophelo ke kwele a bolela gore le nyakile stene wena le ena ke sa gabo goba e no ba ile sa lena mo gongwe le beno ba le khutšitše mathata-thatana ka gae le nore ka gore go sa šetse dikgaitšedi di no tswa di šetse le ile o khutša mo steneng goba lotši ya tenesela la se dira motse wa gabotate kgaitsedi ya gage ke one ya e nyetswe ka ga yona okay babuti ba gage ke 3 o a tlo šalang a šalang le rena ke o a latelang ke ena stene sa Mamphogo a re sa re ke motse beno o ba go khutša le go tšhaba tše di le go kwa morago re sa nyaka tsela ya gore mathata a go swana le a gore ka tso jwang ka gare ga ona motsola o swanetše gore o tšwele pele wa mokgekolo le mogala go tukwe mollo ga a nka ria gore ke re ke tlo tšea monna ke mo iša bobe ke tlo tliša ka ba bagolo ga se tatane ba se dumela le marobetšeng ba phela mojare modimo a go thuše Senong o atlege o tšee bana ba gago gore a re tla be re se ra phetha ye mogala jwa e boletseng o fitlhela ebile ga re šia alright mogala bo ka gare ga malwetse ya gage o ne go ka gare ga dillo tša gage o ne go boledišana le ba gabo la khwetša thušo goba go ba boima go gahlana le ba bangwe ba leloko la gabo bana babo bo malome age ba gabo tatagwe o ne go boledišana nabo motho o rileng ra ya go yena ke ngwana mmage okay ke yena a dumang gore mogala wa moswereng a re theileng leina la gage dilo nke di ka loka di lokiša family ya gabo bana ba mmage gore a ke tseba ke re banna a ba swane le basadi o a tukang mollo ga kudu kwa mosadi so wa mosadi go tukeng mollo ke taba gore go na le o mongwe a butwao ba kwana mara abuta o mongwe wa bobedi kwa bobedi a butaga tše dingwe o ka re o fala a etswa ba mogalema ke moka o ka re wa boa tšiki yo goba go ba le tše dingwe ba mo hlakahlakanya wa boa wa tšhentšha le magwemo ba ya ba dula mokhukhung wa gage so nako nngwe no tšhentšha ga go ka tswela tabanyana wa tšhentšha o tšhentšhetšago kore ga a kgone go gotlelela situation ngwana ga ba leng ka gare mara dinnete tše dintši ke nagana gore di tseba ke ena kare ke ena a traileng gore a ka emaemela lapa lela go fihla le mo e leng gore go felela ke maatla alright malome ka kapa o ka botšiša mo hlokang go botšiša re a leboga mosadi a Senong o bontšha a ne le kgopolo ye e hlapilego ebile maikemišetšo a gage e le go yaga le ne le bana ba babedi fela ba basetsana and then kua ga bosenong sa le le yaneng la mafelelo sa le re goma ka December ya 24 go ile ra re le kua ka December eo gore ya gore ausa gage o tla le maphodisa ya ba o feleleng ke matlagaka maphodisa a e tla le ona kwa gagabo ebile taba gore ka kwa lapeng go na le mosadi o mongwe wa family ke ba lebeletše nto nngwe le nngwe ka kwa lapeng
e riegang immediately o tsena go tsewa founu ba founela mogadi wa ka ba mmotjha ntho nngwe le nngwe mogadi wa ka o founela abuti wa bobedi ba bolela ntho nngwe le nngwe ka December re fihle gore go itse go na le mmotoro ka garage o a traya go botšiša gore gane go riegang ya ba gore ola ke ngwana gago mosadi o ke ngwana gago be le mmotoro ya ba gore o founela bafe bale ba bangwe ke mo ka founela mogadi wa ka e tla nna re no bona e tla ka maphodisa re sa le busy re cleana re bjang sa re go maka lehu awa maphodisa a fihla o modirong next door wa ba bona o lebane le mogagabo wa tsena wa tla wa ba topane ka mantšu ka mokgwa ba topaneng ba rogane ka mokgwa go roganeng go ntšhiwa pampiri production order re ile ra ya ka Skinot a re fihla wa ba re tšikiša la mathomo since re sale re ya nako eo o ka re ke April sale re ya ka April a senke ra hlwa re sa boetse nna la bobedi ka re le o ka re tsamaya o nnoši ya se tswele pele ba ya ga bo mmage ga ba fihla o ka re ba mosotsi ka mokgwa ba mosolang mogadi bore gape o ka se reše ngwana mafelelo production order o swantšwe a riele wena ya ba gore ba le wa e cancela so e no ba tlhakatlhakano mane ya bana ba motho that's why tše dingwe be ke tšhaba gore ga ke tsene mo o tlo hwetša o ka re nna ke ema ka lehlakoreng la gage too much o e kwešiša be go nyaka a nke be go kgonega ba re nke be go le bona mohlomong a ba ngangišana ka mogo ba ngangišana fa le nna a ke tlo bolela ka moswane ile o fihla mo e fihlang ba re e be ka mokgwa ola a e tirang ka reng o tseba dilo o e kwešiša and then ga geno monno ba mo amogetše ba morata jwale ka mogala ba gago ba mmamogetse wa le ka mathata a gage ke be ke ba hlalosetša le mama gage before a robala ga ba hlaloseditšeng ka gona batswadi baka so go ya ka wena kgaetšedi yaka o moremi a le mo o ka kgopelela monna gago seno fusho ya mohuta mang ba mo alafe a ife go na le dilo tše ba mo alafe ka mogare ka moteng a ife go na dilo tše ba mo rwešitšego tšona ba mo role tšona le motswagabe ba o thuše gore a kgone go ya gaga ba sekano hwetša re no dula mo mamphogo re timetša bana jwale ka baka la gore ge le tsena ka mola e ba di-protection order le maphodisa ba ga moremi ba tla se re mola ba eme mo gating ba re jwale re tlo thuša lapa la ga senong re tlo bereka motse ba bona maphodisa a tsena aowa go ra go le se re tlo nyaka difounu tša malome a kere go na le bommangwane le bommamogolo le bomalome go ra re tlo nyaka difounu tša ba bagolo ba ba ka kgonang go boletšišana le bona ka gore bona re le a botša abuta gage ya ba go le gore a ikebetse ke re taba tša di fihla go motho wa mosadi di thomo tšhentšha jwale ka mokgwa e tlo nyaka gore re bolele le bomalome le mmamogolo ra tlhasoša ra bona o riegile so le so le so so ka re o le wa re ga 1 2 3 kwa moragonya be re kgopela gore re nyaka go thuša motse ka 1 2 3 ba kgopele ba le ba banna mosadi ena le nna ke nagane gore ka gae nka ba le maatla go fihlelela mo ke na le boabuti o swantse ba botse boabuti bo malomage ke moka bana ba bolele le bana babo ke moka re kgone go khansela e le ya maphodisa gore ga go tlo ba tlhakatlhakano nna no nna ke go kwele mmago Snow and then re tlo leka go boledišana le ba gabo mokgalabo wa gago and then mokgalabo o tla hwetša thušo bana ba sa mohloka e sa le ba bannyane ba sa na le tumo ya gore papa go bona a ka lokela ke tša bophelo ba fetša šoma ba gabotse a kere so re tla go thuša gona molato
re lebogile kudu mmagorena kere Okay. ntate senong re mo kwele tša di boletseng re lebogile kudu and then re tlo itšea go tloga mowe and then ntate senong a ye go kgona go ka hwetša thušo akere Okay. ya malome ka kapa ga ke no bea melaetša e mebedi meraro yeah ka mokibelo koša ya go bina ka kua Tsantsabela le Mbebele go a go bina ke abuti AC ke yena yang go phekola kua le Mbebele ke ga mang the reverend ga Makhubela and then Sontaga nna ke gona ka gae go sa re berekela ka Groblersdal ba ba nyakang go fihla ba fihle Vroeg fela ba buke ka gore ka kua Groblersdal re tšea batho ba e leng gore magagesho ba ngwadišitše gore ba tlo ba le rena ka fale ka Sontaga ke tlo ba gona ka gae le Mantaga ke tlo ba ke le ka gae and then Tuesday re tlo ba re le Jan Fes ka Laboraro re tlo ba gona ka gae ga Matlala then Labone le Labohlano ke Groblersdal ke rata go lemoša batho ba ba neng le balwetši ka gae gore ge ba ka kgona ba tšiše balwetši bao re ba bone re na le mangaka sekgowa re šomišanang le ona ka fale ke bone go le bohlokwa kudu gore jwale ka ngaka ya setšo re kgokagantše le mangaka a sekgowa gore batho ba kgone go ka kry-a pholo se ka kry-a molwetši ga ya ngakeng e re go ka dira operation wa hwa ga ile go ba sekgowa ba re ge o ka thoma wa hlapa ka taelo o tsebe gore jwale treatment e senyegile ka mokana ga yona goba ngwana seo se nweleng go ba kaone kudu ge molwetši a kry-a maele go batho ba babedi ba go thuša ndene ga a kgone go ka gakanega o kgona go tseba gore ke nwa eng e tee e leng gore e ka nthuša ka kgona go ka phologa ka gare ga meleko e ke leng ka gare ga yona goba ka gare ga bolwetši ba mmele bo e lego gore bo mo mmeleng wa ka so go ba bohlokwa kudu magagešo gore mmele re tsebeng gore o hloka batho ba babedi gore ba boledišane e le mangaka sekgowa le ya setšo gore molwetši a se ka gakanega godimo ga treatment e leng gore o fiwa yona so ke lebogile kudu malome ka kapa batho ba ka tla go sasa ga ke gona ka gae ke tlo ba ke le ka Groblersdal fela go sasa ke tšatši la dikaramelo ka kua gae ke tšatši la batho ba ba nyakang go bafa ka kua gae ba no nyakang go hlapa ba nyakang mmereko ke letšatši la bona go tseba gore a o bereke fele o no tla wa re ga moremi ke tlo kgopela go hlapa le go tsena difuthu re a futhiša magagešo motho a kry-a mmereko a leboga ka morago go sasa ke letšatši la go phethiša ka kua gae ba e leng gore ba ile batla kua moragonyaneng mo gongwe a bane selo ba no ba dutše ka gae dilo ga di loke le dumeletšo go notla ka kua gae ge le fihla la re le tlo pheta ditaelo ge ke se gona matšatši a ke bereka le mogala bo mongwe re mmitša Mapulane ke lekganyane o gona ka mola gae o šomišana mmogo le mangaka a leng gona ka mola gae bo kgaetšedi le botate le bo abuti ke yena re mošeile go ka fale ba tlo mo kry-a then o tlo kgona go ka ba thuša re no mmitša nna gantšhi re no mmitša Kgomo re no re ke lekganyane mara fela ke Mapulane o tla ba thuša ke mošeile ka mola officing ka mola o tla ba thuša gabotse ka bogware ke lebogile kudu malome ka kapa magagešo ka Facebook re a leboga batheeletši ba Motse Community Radio Station re a le leboga go tšwa go nna ke le morwa motšha Maubane ka kwa mafaratlhatlheng re lebogile ba gešo audio streaming re lebogile frequency